Hello and welcome back to another video. Sounds so boring, you know. Hello you guys, welcome back to another video. Di siempre subscribe sa baru video dan plastic video kan di very simple because kan step berapa di kami video Nomor kata manusia datang iba simple tentang si video ini bisa kita di bang penan kam manusia video YouTube videos and whatever. Yang lah kamu kan start kan di mulai di video kan very simple kan di dengan ki tiar ki banget man penan kam manusia video di tiar banding kau di new power bank ni marba phone juga kan di phone bateri keluar bah dia ada di vlog sa kinja balong babnen chak charge phone kum dang le sabar ne no okay man Baigan le sabar ne no tara phone janga ka duna battery dia kala ban charge ka phone nang bangalapan ring video haduk banakut but kadum long subscribe video sedang ayo ring kadum banakut ya so ya berbahas kapot pangandang larang itu di anu no kapot baka phone kita kan battery I use power bank. The second thing bang use udah wireless microphone kuning ngasih online ngasih dapat dolar spa santo maybe nak mau sudah di uning microphone part ulong kum dia ngayu abu dia punya sekali kalau ada video focus bro focus on me fokus kan dia unik dia dalam phone jangan dia pada gerabah ban cancel out ya ka background noises kena ni kita cing pun di bana sabar di kena ban biasa background noises fila apa use the unil ada fila vlog sabar di kena masih use unit dengan sabar kena ban biasa pun ki cing sawah di bana bar kena ada unit hang ni maybe ka ban dem ni tak unit ha hanu no ka jajan pi ka ban ya so di fila unit and perung unit di jadi nam taki phone ki bade kum ujat te kelas sok lupa kayak dunia nam ta phone ngon songa kila ai extra dunia dengan perung unit kang ni nam te khadio nam perung unit de la phone kum to unit pa sa pala jaka tu ka jaka charge phone ngon songa dengan sa on unit dan button makan on ani ini button ini button ini kena on ini kuntu di PCI bakaran i custom ke light green ada bateri dah ada bateri macam charge lah itu light green itu light green ada bateri nak charge bateri nak charge ini sampai ini light green jadi dah flat connect kemudian dah ambil light green mula connect kemudian biang saya suka nak hang ni think but di bang use kan use bon hang dia kali tripod tapi mood ban pending video ni mood ban video dan kam baju tripod nomor ba penan kam penjeng ka phone ka chongpi ne ka kamera ka chongpi dia ka ni bisa tripod chora lagu bang ka phone ka tripod kala khab long tum re nang bot bu ha ani ha gini kam whatever dia ka bu ni du tripod jonga kan ni athi du ni na shit banta hi padan hera ship na ru undi ka dor di like spot ka na dukan di udang biang bah an ngabas bah mana ada use tala kan usuk di ubiang ha fila pen penikot ini gitu dan penikot dukan ni di fila ban pu phone ya phone kasih bengkel dan phone cho pi hang ni jadi fibu phone pi hang ni bisa penyeng ini and pick up penjrong penikot ini fila penjrong penikot di kini di kitar ki bangang penerkam and ki bangang use apa pasal video hap ni yang pasal yang di ulong ko kan fila alpun jerong susu ini ru kucing jerong tuh kucing jerong aduh kartu kucing jerong ngambil dalam kampung kata ngambil kartu dengan pembiang ke phone cuma unit tripod ting unit yang dibang snahi di unit di utai beneficial di lada kadum thar kamera jangan ada kam dan piang kata kam dan biang kata lighting nomor kan OIP di video kan bahaba pisna bajaga light kebon banyak ada mariang nomor kambiang ini fuse ini ki let's say ring light dan giveaway fuse ring light dan giveaway kan namda itu kan dengan prefer nangash dengan prefer dengan use banyak kan ka light kewala ai hidup boleh ke kambiang ke video ru di Henry lada kum dua kam da biang kala sap ne ka du neng kunum no nga shna yu ne
pernah biju buat hang ni and prung dong ni punya jumprung dia ada kampiang kalait ngasih block ni ngasih wa ni hang dia ngasih block ni lab indifference kalau kamu share kamera Henry on the use tan I use teng nomor bang prefer baca kalait apa lah hidup le kalau kamu use mentar on the views kan lebih no ngapa use sering lain kalau cium jangan dengan tip mau beri kalian lakukan dua Henry ada fee ko apen pe you belong student budget and they ubah biang door ko fee fila na one afford snahi kum ni sampiang and fila pen use nomor ubal pro un kam ne fee ke jeng sai jo ubal bo kang badu ring lain lai compare difference ko dong bo ubal pen yo badu ubali la de fi ko ko ke rong pat fin haban thi hi theo ring lain pang i ba kidan ki multiple colors kum ki ba kham dum ki ba kham shai ki ba kham pair color use tang dunia tripod ini sedang ada vlog sabar ini ki microphone ini ko ba fin tiet lu fila ban message yang Instagram ko jangan share di sia ka link this power bank kita kini ki tiet ki ba use penan kam ban ring video ne ban ring video ya ngam datang kam tan buon kita ya that's all about this video thing I should on make ani ngai ong me kan ni videos ki ba pipi kwa tidak pipi kwa videos ki challenge videos ki ba pipi kwa fin pet jadi ki taki vlog ba pipi kwa ni semua bahan komen ki jadi video kwa fin i dengan ni lihat channel ki jadi video ki ba pipi kwa mal ba channel video de visia video kasna video de visia ti visia ro kwa fan ai chingmut na fin ai lang kata jing kerjaan ba jing pun i kita jing tuna ma kita jing pakla nomor bak jelong beri la pakla tuna de pen ilang dengan pet dengan songo shi ka de el da pi pen ilang kita jing pakla jonga an sodam long bodak lo ban pediang ban shim kita jing pen i yang bisa kita jing pakla jonga di tangan ni angin saya syam pada aku video sedang long you kena channel subscribe and like and share that's all okay bye